Lijepo da svima moje Stipe i dobrodošli u video recenziju SSD-a ponovno. Ako već niste upoznati sa SSD-ovima, onda je ovo već krajnje vrijeme. SSD ili Solid State Drive je disk za pohranu podataka, baš kao i hard disk. Samo postoji jedna razlika između hard diska i SSD-a. Brzina. SSD može biti do 5, 6, 7, 8, 10 puta brži od običnog hard diska. Zato što ne koristi sklopove kao hard disk, već je napravljen kao i RAM memorija. Ne koristi pomoćni disk te tako neće stvarati ni dodatnu buku. Ako nemate SSD, onda je pravo vrijeme da ga nabavite jer su im cijene drastično opale. A danas ću vam predstaviti HyperX Fury SSD od 240 GB. Pakovanje i nije nešto posebno. Da budem precizniji, smeće je. Dok kod HyperX Savage SSD-a to nije bio slučaj. Imali smo jako lijep upakiran SSD. U ovom pakovanju dobivamo SSD, HyperX naljepnicu i gumu za SSD. Sam SSD je jako lijepog izgleda, bez HyperX crvene boje, što je odlično jer ćete ga moći uklopiti u bilo koje računalo. Crna se sa svim bojama slaže. SSD koji sam ja dobio je kapacitete od 240 GB, što je više nego dovoljno za sistem te osnovne programe za rad. Ima brzinu pisanja i čitanja od čak 500 MB po sekundi. Usporedite to sa nekim prosječnim hard diskom. Na primjer, jedan prosječan hard disk Western Digital Blue od 500 GB ima brzinu pisanja i čitanja do 126 MB, što je primjetno manje. Tako da instaliranjem SSD-a dobit ćete ogromnu brzinu na koju ćete se lako naviknuti, vjerujte mi. Instalacija SSD-a je jako jednostavna, praktički ista kao kod hard diska, samo što imate više mogućnosti gdje želite instalirati određeni disk. Ako želite instalirati SSD na prednju stranu kutišta, postavite ga, lijepo ga centrirajte za rupe i zavidajte unakrasno 2 vide. Možete i 4, ali vjerujte nema potrebe. Zatim povežete kabel napajanja i SATA kabel. I to je to! Instalirali ste SSD, samo vam još preostaje da uživate u brzini. Ova SSD vidjet ćete uskoro u buildu jednog jako zanimljivog računala na mom kanalu. Tako da ćemo tad napraviti i puni test brzine ovoga SSD-a. Cijena HyperX Fury SSD-a od 240 GB je oko $85 na američkim strancama. Ali ovaj SSD možete kupiti i jeftinije ako odaberete verziju od 120 GB. Ako vam je bitan prostor, onda možete odabrati i verziju od 480 GB, sve je na vama. Ako se odlučite za kupovinu SSD-a, preporučio bih vam i da pogledate nešto brži hard disk od HyperX-a, odnosno HyperX Savage. Recenziju možete također pogledati na mom kanalu. Da ne tražite, ostavit ću vam link u opisu videa. Moje ime je Stipe, pogledali ste još jednu recenziju, nadam se da vam je bila zanimljiva. Ako je, ostavite like. I ako sam vam se svidio, pretplatite se na kanal, zašto ne, možete uživati u budućim videima. A do tada, pozdrav!